Mwaka wa 2001 utuku wa gukia tariki 26 ni utuku Aciari aingi matakariganirwo muthi uria makiria ma arutwo 67 makuire kuumana na mwaki uria watuthukire cukuru-ini wa Kyanguli kaunti-ini ya Machakos. Hilary Kitata akiririkana undu uyu uria wahanikire miaka 17 mihituku tondu urahanikire ira hindi ciothe riria kihingo giki kiahingurwo. Aririkanaga mwihoko munene uria ari naguo wa mwana wake uria wari form 4 kiroto kiria kiahehenjirwo ni mwaki mutino-ini uyu. Since then the journey has been long. It has been tedious. It has been disheartening because many parents are really in big trouble, majorly because of sicknesses which are associated with this tragedy. Ona gutwika rugendo ruru rutikoretwo ruri ruhuthu, Kitata ni gatagati-ini ga aciari aria makoretwo magikinyithia marihito uria igoti riatuire undu uria utaigana gukinyanirio igiko kiria kimuturaga ngoro-ini kuona gutire mutongoria umarumbuyagia. And I'm actually calling upon the government to take action and pay us what is rightfully ours, because why would we pick to be paid what is rightfully ours? Arutwo aya aria aingi ao mathikirwo cukuru-ini uyu amwe ya aciari ao kuma hindi neyo makoretwo magithenio ni mirimu iria metikitie yumanire na kimako. Njeri ni mutumia wa ndigwa uria uririkanaga mwana wake wa kihinga Nicholas Mbela uria wahireire mwaki-ini uyu na kigireko kingi mamaithori magaitika kuona hindi neyo gutire wano imana njira kumuteithia. Na tunangoja serikali hapana angalia sisi. Inanyamaza tu. Na watu wengi walikufa. Mutino uyu uria utari wuma meciria-ini ma aciari aya Stella Ndonge hindi ciothe riria ona mbica ya muruwe Kitata Kilu imucokagia miaka 17 thutha undu uria watumire ona atware ciana iria ciumite Kilu thutha cukuru-ini oro ucio iri ta njira ya kuririkana muruwe. Na kwa sababu huyo wangu hakuzikwa kwa boma, nikampeleka huko Kyanguli. Vile hao wasichana walimaliza mtihani wao wa KCPE wakaanza kwenda form 1. Niliwapeleka huko ndio na mimi niwe tu nikitembea huko tu. Nione tu vile nyumba yetu tu inaendelea kama tu nyumbani. Gukiri uguo aciari aya ni muigite no mende thirikari imecirie imahe mbeca cia kwirugamirira muturire-ini ona niguo mone irio cia kuhe ciana iria ciatigirwo. Cheki iliandikwa, sijui kama iliandikwa, na tunangoja tu tuone kama watatupatia tu. Kwa sababu ukiambiwa unapewa chako, pewa hicho tu kidogo tu ukae nacho. Ndio hata ukilala ukose usingizi kwa sababu ya kufikiria hayo, ule tu ushibe. Na watoto wale wengine ambao waliachwa nyuma na huyo kijana, na wao pia, na sisi wazazi tupanguze tu machozi tu. Wazazi wa Kyanguli, sisi tumeona mbaya sana na tunafikiria kweli hakuna serikali. Tunauliza president wetu ambao ni mpendwa, ambao tunampenda Uhuru, atusaidie na angalie. I'm making an appeal to our president, Honorable Uhuru Kenyattta, to intervene and to vindicate us. Ona gutwika gutire muigana wa mbeca ungicokia muoyo wa mundu riu maitho ma aciari aya na mwihoko wao werekeirio kuri President wa bururi Uhuru Kenyattta amaririkane amahe kigina gia kwigiria maithori. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Masi, wadia wa Muriithi.